Dobrodošli, moje ime je Nemanja i danas ću vam predstaviti naše nove modele proizvoda špijunska mikrokamera u ručnom satu. Usput ću vam pokazati koliko su praktični u realnim životnim situacijama i koliko vam mogu biti od koristi. Špijunska mikrokamera u ručnom satu je uređaj namenjen za diskretno snimanje, prisluškivanje i fotografisanje. Samom špijunskom kamerom se upravlja pomoću tastera koji se nalaze na samom satu i ne razlikuju se od tastera kojima se podešava satni mehanizam. Pomoću tih tastera birate da li ćete beležiti zvuk, to jest razgovor, fotografisati ili snimati video sadržaj. Snimci se skladište na internu memoriju i kasnije prebacuju USB-om na računar. Špijunski ručni sat sa mikrokamerom je potpuno funkcionalan ručni sat, prelepog dizajna, sa kvalitetnom završnom obradom koji se može nositi u svakoj prilici. Kućište samog sata je izrađeno od visoko kvalitetne legure aluminijuma i otporan je na kvašenje. Svaki sat ima prilagodljivu kopču, a na raspolaganju su vam narukvice od kaučuka kod modela 1 i 2 ili metala kod modela 3. Odlično kamuflirana Night Vision kamera Full HD rezolucija omogućit će vam da napravite savršene fotografije i video materijale, čak i pri minimalnom osvetljenju. Vešto sakriven mikrofon će kristalno jasno snimiti svaki zvuk i razgovor zahvaljujući ugrađenom filteru koji neutrališe šumove i ublažava buku. Špijunski ručni sat rado koriste detektivi, novinari, paparaci, a studentima i đacima može poslužiti za snimanje predavanja, seminara, hvatanje beleški i sl. Praktičan je za biznismene koji ga koriste za snimanje poslovnih sastanaka, dogovora ili pregovora, jer se skrivena kamera i mikrofon ne mogu otkriti čak ni iz neposredne blizine. Mogu ga koristiti avanturisti, ljubitelji prirode, planinari i ekstremni sportisti. Kada je potrebno diskretno zabeležiti neki autentični prizor ili događaj, ovaj sat se pokazao kao praktičniji u odnosu na fotoaparat ili mobilni telefon. Dokumentujte iznudu ili pretnju upućenu vama i vašoj porodici i ne dozvolite da neko narušava vaš mir i porodičnu harmoniju. Ukoliko ste raspoloženi, možete pogledati još interesantnih uređaja na našem kanalu. Klikom na subscribe, budite u toku sa najnovijim uređajem u našoj ponudi, jer imate pravo da znate više.